haray musidɓe julɓe tedduɓe e yetti Allah subhanahu wa ta'ala e dow ɗi nemaji mawɗi e dow ko fewni en kon faade e nduɗo lewru suumaye o tawni endu o tawnide endu e cellal o tawnide endu e mbawdi e hettare o tawnide endu e limano e jaɓɓugol dewal ngal o newnani en kadi waɗugol dewal ngal kadi sabu moƴƴereji defondirɗi ko woni e nder nduɗo lewru suuma e hakkunde montanede bakkato e windanede baraji ko ala kattude ko ɗum ɗo taguɗo on daari o tawi o okki en ko mawni o wi yen mawnimo yen wimo jarama hay so daari ayje farlude horugol lewru suuma yendun ɗeɗe jannguɗen ɗo ka sot Bakara iwi ka aya 163 ino e nder ayje ɗen ka o wi'i wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun limada ko fi hun ɗum waɗi siɗen haani mawninde Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko fewni en kon e fi hun ɗum o wi'ani kadi ye yettu ko ɓay o jonni en ko porto France wi'ata kon opportunité o jonni en feere o newnani en ko wiyete opportunité no ɗum no wayi wasi tawi goɗɗo joni fusiɗo télé hara fusuɗo on télé o sokkede duuɓi ɗiɗi maison centrale o yoɓa kadi million temeɗɗe ɗiɗi franc guinéen ta ko on probléme waali yeeso makko kono wi'e joni gasi joni wi astahfirullah laabi sappo yaha si wano yette o foto fi on paamu ko mbaala yewte ko a andi duuɓi ɗiɗi maison centrale e million temeɗɗe ɗiɗi franc guinéen ɗum yani e dande miskino ara o lutti ka kono wi astahfirullah laabi sappo yaha a ittata mbuuɗi a sokataki kadi ko sifa ɗum no wiyete opportunité bimana kanko Allah subhanahu wa ta'ala bakkatuji naatoji yiite ɗin par ce que ko naadata yiite ko bakkatu waɗata ha yiite naade ko bakkatuji waɗata ha kuran angal kuran e sosoɗe e hegge e morole e ɗeɗɗete e ndugguwi ko bakkatu moɓidirta e haqqeji ɗuuɗa ha programme aduna satta pour on tigi ronka andude ko gera no gerta ko ɗin bakkatuji ki waɗata kadi ha on tigi tongo lahara o perta o lette o naata yiide o luttine toon Allah subhanahu wa ta'ala jonni opportunité e nduɗo lewru yen duwondir seeden e ko wiyete bakkatu kon fof tawa bakkatu e gayni ɗi o ɗum o jonni e on occasion e ndu lewru ɗo ko ɗum wasi nela satlamaki man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi kala ñinnuɗo nduɗo lewru suumaye e dow gonɗinal e dow e ɗaɓɓugol joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala dennanagal bakkatuji makko ɗi o wanno ɗin fof bi Allah tagimo haray o gaynidi e majji ko ɗum wasi ñande goo heɓe hutuba ɓe maaki amina laabi tati ɓayɓe gayni sahabaɓe maaki nelaɗo kon ɗum wiɗa amina ɓe maaki ko yimɓe tato Allah huuɗi neli Jibril yettini ammin kadi fattanaki ɓe minne amina par ce que no yoni yimɓe tato joni noon si Allah huuɗi Jibril yettini Muhammad wi amina ɗum jaɓete ka jaɓatake par ce que piiji pus ko adda dow amen jambo ko woɓɓe go ukkitoto to wiya amina ta na duwanoɓe tawede hay ka duwete tawa hay ka du'eteɓe noddaka toon hakke ma ko ɓe rondi tanaji albalawuji ko kamɓe Allah ɓe hawidi fami ɓen tawi nder to wiya tun amina so bon ɓayo ɗono toon ƴeta yettude joni noon si tawi Allah o lan ɗon huuɗi Jibril malaika taw fof en général yeddata Allah ko feewu ɗum la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yu'malun nafel noon Jibril alayhi salam on o yettini ɓurɗo moƴƴude ko Allah tagi kon fo wi amina e kuddini nangu comme mbo waɗi e ɗiɗi si ɓen ɗon huuɗaka ɓen ɗon huuɗama kuddini nangi tawi no jeeya noon e on ɓentatoɓe ɓe Allah huuɗi Jibril yetti nelaɗo jaaɓi amina neɗɗo mo ndu lewru suumaye adi tawi
tawdi mo e cellal tawdi mo e kellefiye o wondi e lewru ndun ha lewru ndun maayi o luttiri bakkatu ko gotum ko non ni adi so ngadde na o luttiri bakkatu de ko gotum o luttiri bakkatu ko gotum sina ɗum sadi hadis on no holli wondema suumaye munkita e bakkatu seeɗum few donc ɗum addi lewru noon joni noon si tawi en jonnama opportunité ka seeden e bakkatu few en jonnama opportunité ka moɓen baraji ko baraji nadoyta yimɓe ɓen aljanna baraji ko baraji wiyete moƴƴi ɗin ko moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin peesoyte Allah gali fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Kala mo balansi mum baraji ɗin balansi muɗum baraji ɗin teddi tawi ko ɗin fooli haray o woni e nder gurdam wiyettaɗa welɗam weltoraɗam fi 'ishatin radiya fi 'ishatin radiya gurdam diƴuɗam gurdam ɗan ala heege ɗan ala kulol ɗan ala sonja ɗan ala mittu ɓernde ɗan ala mayde ɗan ala nawnare a mayata a nawnata a nawyata a ronkata a ronkitata weetata niɓɓata par ce que ɗum o weeti niɓɓi koko ɗoyta barɗe ɗoytatake toon mbayde lannata calcul ala ɓay Allah subhanahu wa taala ko waɗanta calcul mesura seeɗa fi situation ji maɓɓe ɗin toon no welirta noon no neɓirta noon ko Allah wi kon ko ma damati samawatu wal ard ko beru tan kombo andi ko honde tuma kammuli jeɗɗi leyɗele jeɗɗi ɗo combien de milliards d'années bi kammuli jeɗɗi leyɗele jeɗɗi taga no siɓe naati ñameteji ɗin no welirani ɓe noon e vie on e noos on no fotiri noon ɗo yo ɗum ɗon change waɗa e beru tan mo bi Allah tagi kammul ɗin e leyɗele ɗen on tan ɗo change kadi arta kadi noon e ɓurɗo labbede ɓurɗo fottude ƴetta on tan ɗon kadi ko ɗum wiyete fi 'ishati radiya ko addata goɗɗo ɗon ko fa amma man saqulat mawazinuhu addata on tigi ɗon ko si baraji ɗuuɗi si baraji moƴƴi ɗin haaga si fanɗi tawi ko kanji fanɗi dey ko bonɗi ɗin ɓuri dolnude haray on ɗon wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya haray werde makko nden koko wiyete kon haawiya Allah yo ma adraka ma hiya kon ɗum andima ko wiyete haawiya daɗari narun hamiya ko yiite wulnge muusuge andite yiite jahannama ken har ko ɓurge fanɗude ngen ɓurge jaasude par ce que yiite jahannama ngen no ɓurde wulde fees jiiteli gono toon ɗo yoɓe hewtu haray ko skelette ji hewtata c'est à dire haray kala ko wiyete tew ko woni e maɓɓe kam fo harange ñaami aɗoɓe hewtude taw ɓay Allah dal lawahatun lil bashar jonno yiite jahannama ngen ɓurge fofude yiite jahannama ngen nela sasamaji si ngen ɗon bel ko heewata hunduko ñuungi peut-être ñuungi ngin tigi no fanɗi ka ñuungi ngi hunduko ñuungi ngi ko ɗum ɓuri fanɗude hunduko ñuungi otowal ngal e férouge on ko ɗum ɓuri fanɗude ko férouge on julɓe Allah joni noon ber ko heewata hunduko ñuungi rasul sa sallam maki si sintinama ka aduna ɗo ɓurge fofude gengo e guitele yiten kammol ɗi jeɗɗe leɗɗe ɗe jeɗɗe explosé nde wotere landa ber gan ɗo woni na hay ngel fus joni noon e si tawi ɗum golleji moƴƴi ɗin ɗi foygitike ko ton on tigui suuti sifa ɗin destination ji o suuti Allah di ndu lewru suumaye kabaraji moɓe hada no dewtoroya ka hoore baskil lanni haray lanni a lumbi a yeehi aljanna ɗum no adda e ndu lewru suumaye ɗum nela safamaki naafiiɗo e nder lewru ndun ko farilla yoɓete ana julgol fana juulaɗaɗe ɗiɗi windaneɗa baraji julɗo fana o sa juuli fana on ko windete ko a juuli fanaji jiiɗi
kala ko golluɗa e ndu ko multiplier alo ya hande lewru ndu no lannoya ka balɗe sappo sakkitiɗe jemma no soomi ɗon sa etike ha a heeɓi dewal on jemma ɗon ɗum walidama a windante a rewi Allah jaɓama marama beru embere duuɓi capanɗe jeetati duuɓi tati e lebbi nayyi ko ɗum validete tano sabbi ma koye ndu tum karmo koye ndu woni ɓuuri duuɓi ko wurɗa ko imaginez vous goɗɗo ara ñande dangal tamo mari lettre qadirije tati validade 83 ans et quelques fois 3 tawa wurali santan na am baskil ma on ko ya munno tum cikkoɗa aljanna joni noon ko ɗin noon opportunité ji noon ɗi taguɗo on waɗi e nder ndu lewru ɗo ko ɗum noon o réplique ɗa o waɗi tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun mawnine Allah sabu ko addani on ji opportunité wi ɗo kon wiye mo merci ɓayɗe gandi ka adna ga kala walluno maɗo heɓɗa emploi mum ɓay hari yeeso ma ngon no ɓoomi basal mo kokkite ɗe yaltino ka yaasi tampere heeke sa heeɓi ɗo joni jonnumaɗo ɗo employé wiye ko kamɓe woni ƴewɗe tande kamɓe alfinaɓe ɗo hayɓi composta on ɗon ɗen a pooɗi ɗon mbukoye seeɗa ɗum mannoyi ka geecum kum hentinike seeɗa kala ka on ɗo yaltiti a hawtoto daroɗa patron on ari ko patron an en ni yaha hiwruɗa mo waɗa juuɗe ɗiɗi woɓɓe wurin falde ɓeyde koyngal hiwro on tigi ya ko ɓe ɗo so yi hande miɗo ɗo ko ɓe so yi hande miɗo ɗo ko ɓe jarnanelam ɓe jowanelam ɓe fiiɓe walluma heɓɗa poste fum ha jumma feewi Allah no wi kanka de addandoma suuma yo ha seeɗa e bakkatu heɓuɗa baraji walida duuɓi capanɗe kanka de o wi ya mawnimmo fali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wimo merci no heewi e Qur'an ha ka Allah subhanahu wa ta'ala waɗanta jeyaɓe moƴƴere ha gasa e o inna ɓe welte ko onon gañi fastabshiru bi ba'yikum alladi bay'atum bi weltore o contrat mo waɗɗen ɗo yo rewan duuɓi seeɗani mina ɗon aljanna ta o yaltata kommo gañi sina ɗum so a wuri duuɓi temedere a rewi Allah duuɓi capanɗe joyi normal o calculi ha gasi calcule o yalti woni ɗa a ko duuɓi capanɗe joyi woni normal o naata aljanna duuɓi capanɗe joyi mema yaasi ɓanta biri ɓanta biri dara no wurira hay so naɓanima yiite kono fa ƴetanoɗa hoorema harana wiigol tum maleyk hurullayi maleyk hanta hande kadi koye ɓanto biri mais ko ɓay contrat mum on ɗon ko ari kon ka suratu tawba ko a gañi ko ɗum a sowi fastabshiru bi ba'yikum alladi bay'atum bi weltore o contrat ɗo ko onon gañimo donc ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe hiɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala ko addani en dow lewru suma kono ayi jeɗen ko gonga ɗe haali Allah wino ayyaman ma'dudat ko ñalaɗe ɗe juuta e seeɗa o yiiɗe lanni anni par ce que ndu fetti e ɗum mo ko lanno ɗum donc e hoore ko tawi kon hino jogii valeur tawi kadi ɗuuɗa la réalité fait la valeur haɗa musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen e desal hiɗen e mariage desal ko wiyeten ko mariage ma ɗum dewgal ɗum ko hunde mawnude hunde hittude hunde teddude kono iblisa wallino yimɓe ɓe mbayi ko ɗum ɗo moƴƴi ko wiyete dewgal ko soɗanoma c'est banalisé wattama mere fuu fala fuu wattama layi ko ayay rewɓe go no mantora an ha joni ka karanal ma wonɗa joni no woodi rewɓe valeur maɓɓe on kono ɓe ceertira wono ɓe jombira woni valeur o ko ɗum ɓe mantorta tani ɓe arde ka ɗum anni seeɗa si ɓe kamayi ɓe darde fi goɗɗo ɓe yoddute goɗɗo a neɓata men gayna ɗo sabbo tum tana albala l'instabilité conjugale on a constaté ça devient un constat, ça devient une réalité. Et c'est un fléau, c'est une calamité. Donc, dewgal fi mun no mawni, dewgal fi mun no teddi,
wattama fuu fala fuu ko debbo pallitoto heña yara ndiyan ha ɗon ɗita wiyami tortike hoore jeeyi ari ɗum ko taƴo reedu ɓayni la sasa maaki si sonnajo tortike hoore mum kadi dewgal mum ɓe maaki o natta aljanna ɓurgal lo aljanna on kadi uratamo si tawi hiɗa ka aljanna tawa ka dariɗa ɗon hakkude ka dariɗa ɗon e aljanna on ko duuɓi capanɗe jeɗɗi yarete haray parfait ji aljanna ɗin no urude on tigi kono debbo tortiɗo e hoore mum tawa o toñaka o wiyaka o waɗaka o wañanaka o hibbanaka on ɗon ɓurgal lo ko aljanna urata kon uratamo on ɗon hande noon ko ɗum waɗa sama kala tortike hoore mi jonnitali a jogo ɗon joni hitata ñande dangal dari kati a joge ɗo nanaya poson o jombanoma ko Facebook yiyata Allah walla e maɗa tawa iɗa jogiti ɗon ka jogitiɗa ɗo manana woɓɓe go reyna l'islam o hokkitirimo on to l'islam o woni cetoñugol l'islam ko ari ko moƴƴingol na hokkitirgol ɓen goɗɗo addi l'islam e la ilaha illallah tana albala Allah subhanahu wa ta'ala no mawnini no teddini fi desanga moƴƴa bemmeɗen adama alayhi salam mba Allah tagimo o hoddiranimo natugol aljanna on tawno kala nemaji wonɗi ka nder aljanna ɗin fof so natuno hara ɓeygu ala to garayno manki o taganimo ɓeygu bemmeɗen adama waali ɗani ɓeygol labagol Allah ƴetti seeɗa e makko moƴƴinani oɗon jiwa labaɗo fino yo tawino jiwa labaɗo Allah wi ko ɓeygu man nene Hawwa قل وسأل داري يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قل يوم مؤمن أن تقول أن فوق إمرد ونكي غوتي كبمن آدم وخلق منها أتجيكي ونكي لون آدم زوجها بينغمك وبث منهما والساكي بنتهم إلو رجالا كثيرا وربي wanisaan e rewɓe tawi besonaji si tawi worɓe ɗuuɗi ara rewɓe ka yo fanke ka e Allah no wawi yewtude ɓe si tawi tun worɓe ɗuuɗi haray rewɓe ka yo fanke il s'exprime comme ça notre Seigneur. Il est méthodique, il est minutieux dans ses propos. C'est ce qui prouve davantage son omniscience. L'omniscience de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ça se vérifie même dans ses propos, dans ses expressions. Soyi no Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri non fi rewɓe harman ɓen ɓen hurrimata alaykum ummahatukum sarir hakkunde dagani ɓen ɓen e harman ɓen ɓen ɓayi ko harmuɓe ɓen ɓuri fanɗude o linti ɓen ɗon ko wawgol haala o linti ko ɓuri fanɗude kon o udditi ko ɓuri ɗudde kon ɓaw o linti ɓeɗaga o wi wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum kala ko wona ɓeɗo dagani kam par ce que so nattono sifagol rewɓe dagani ɓen ɓen ɓuranan fof wonayno ɓen ɓiɗɗo yayma no daganima ɓiɗɗo neno no daganima ɓiɗɗo neno totago no daganima kono jomma kasi hokkiɓe mi ñammu no daganima sa hawri kadi e jiwo kongotoɗe haade ko ngoleta ko joni ɗon ka no daganima so tawi kadi debbo seeɗa no daganima debbo woni mo wawi daganima ɓuran o uhilla lakum ma wara'a dhalikum ko sifa noon ko sifa umbala ha utilise ɗa ɗen ka suratul nisa rijalan kathiran o yiwa nisaan o fanki si worɓe ɓe nduuri haray rewɓe ngala ko wolen ka par ce que o wiyata gorko goto e jombu rewɓe nayo hara rewɓe men e worɓe men no fota est ce que calcule o yalto en yaltoyta donc ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daali yiltoyi ka mawnugol ka teddugol fi desal ngal Allah subhanahu wa ta'ala tawnori desal ngal e mandeji makko ɗi wa min ayatihi an khalaqa lakum
min azwajikum min anfusikum azwaja no jeeya e mandeji makko ɗin ko tagani on immorte e wonkiji moɗin onon ɓenguli siha on ko jamɓo maɗum siha on ko jamɓo kono ko mufradu fanda ko toɗɗi gooto par ce que ɓeygu ceerno kabirol gawmi na e makko taga ɓeygu usa taybu na e usa taga Allah le wi o tagani on immorde wonkiji mon ɗin onon ɓeygoli bi mana ko ɓay bemmeɗen adama koye wonki makko kin koye makko ɓeygu makko taga ko ɗum Allah waɗi allusion e muɗum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ndari ayam départ makko ko aya fem makko ko aya o fuɗɗori wa min ayati o lannitori inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkaruna parlant de la pertinence de l'importance que Dieu accorde au mariage, du fait que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a fait du mariage l'un de ses signes les plus ultimes dont il a énuméré dans cette sourate. C'est-à-dire, c'est un ensemble de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala énumérés dans cette sourate. Donc, le mariage, Dieu dit, il fait partir de ces signes les plus nobles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé à partir de vous-même, ou bien a créé à partir de vous-même des conjoints dit du bien, ou bien des époux si vous voulez, et il établit entre vous pour que vous y habitiez tranquillement. Et Allah dit, il établit entre vous amour et tendresse. Certes, il fait partir de ceci. Cela, ce acte constitue des signes nobles pour les gens qui réfléchissent. Et napidalika la ayati li qaumin yatafakkaruna. En holli kadi ɓangini mawnugol fiingal desal ko tawi kon Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanaali hay e gooto nganto wigol ko ɗum ɗo mi jotti hano mi jomba ko ɗum ɗo donc j'ai fait mon université, je suis mes études, ton premier mari c'est ton métier, je suis en train de sur salon, j'apprends ceci, cela, je prépare ma thèse de baccalauréat, de doctorat, ainsi de suite, je suis pas encore prêt pour me marier, ainsi de suite. C'est des arguments infondés, rejetés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu n'es pas plus chargé, plus que les prophètes, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont leur mission est d'orienter l'humanité vers la droiture. C'est la mission la plus noble, la tâche la plus délicate, incombée sur les messagers, sur les prophètes. Mais malgré cette charge noble et lourde, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné une exception, n'est-ce pas, aux envoyés, aux messagers, aux prophètes de se marier. Dieu dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Niko ɗo min ami prejo mbogol taw miɗo ke salon miɗo ekkitade métier miɗo jangude miɗo wadde doctorat mami heɓa visa o mami istatiru ndu New York ndu dari ndu waɗi ni am ɗum istatiru mbeɗa mari so arum kirɗu ko premier ko an biɓe mi seɗema kon fof ɓay ko yagal an mi e Amérique ko mi yiw ɗum istatiru mi ala mi mema ɗum baami donc wono e wono yaaɓe Allah subhanahu wa ta'ala okkilam visa aɗa waɗi ko hakkillatno mi ari New York mi heeɓi ay statiru ɗum mi ari mowoni lewru New York so tawi oɗo kabirol gami oɗo yino statiru ɗum memi ɗum
Donc comment mi istatiru no New York, comment mi a Paris, comment mi bio a jangin Paris ko ndo buni. Donc mami darna nongo ko mami gayna baka ko mami gayna ɗum ɗo ni e ni a rondaki dongal ɓuri annabaɓen e hoore ko ɓe halfina ko dongal maɓɓe teddingal ko fof Allah newnan ɓe jommugol. Allah dani men ndili nelaɓe aditiɓe ma mi waɗana ɓe ɓeygoli mi waɗani ɓe kadi zuriya. Certes, nous avons envoyé avant toi des prophètes et nous leur avons enjoint des conjoints et des progénitures. Progéniture peut être zuriya. Allah subhanahu wa ta'ala o tinninani en ɗum ɗon kadi no mawni fi desangal no mawni no teddi Allah no yiɗi fi maggal teddini fi maggal. Nela sasamaki tazawwaju alwaluda maɗum alwaluda jombe sonnaɓe jibinoɓe tawa kadi ko yiiɗoɓe ɓe yiiɗuɗon ɓe maki mi folodiroyte mofte ɗen ñande dalngal lam fa ala heɓde majorité e yimɓe ɓen. Parce que déjà wongol e mofte nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko grâce go kadi ko par ce que ko fi hon ɗum ñande dalngal e nder annabaɓe guluji temedere guluji noga e nayo e mofte ɗen fof Allah yaltinayi e maɓɓe naatoɓe aljanna ɓen fof o fecca ɗum ɗon pecce nayyi pecce tati ɗen fof naatoɓe aljanna ɓen ko enen tun nde a feccere wotere mofte guluji temedere goɗɗum senda. Quel avantage, encore quel avantage. ɗum ɗo ko nafoore moɗanade ni nafoore monnade. Quel avantage ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗeɗo mofte. joni noon tena safamaki hino faala si tummodirama nde ñandara kanko ɓuuri ɗudde yimɓe e nder mofte ɗen. ko ɗo so encouragé e jom fo hara kadi ko rewɓe heɓoɓe kono andirte rewɓe no heɓa ko famille darta. sa daari famille mum fof a tawi yayirawo kala ko ɓiɗɗo goto heeɓi yayiraɓe ɓen jajiraɓe ɓeygu maɗa ɓen kañum miraɓe ɓeygu maɗa ɓen kañum e yayiraɓe ɓeygu ma ɓen telen ton on tawi ɓiɓɓe ɗuuɗa ton ko goto pet kanmo koye ɓiɓɓe ɗuuɗa ɗo ɗawa e noon nattude. Donc stratégie goto andu ko ɗo waɗi so ɓe wi jomɓe jiidotoɓe hara kadi ko yiiɗoɓe kadi arnaɓe wiyata tum on contonɗa yaɗen jokke gaara min ni mata ɓanna ñiiri ɗon kala ɓannande ono kadi hewte ɗon o ɗan takko mon ɗon amna sifa ɓen o. Donc musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala no mawnini fi desal ngal fi maggal no teddi moƴƴa. Joni noon ko ɗum ɗaɓɓaka desal ko ɗum ɗon woni wolde mi accita ɓe sonnaɓe ɓe no duwano 14 heures hara ɓe sagginino wureje ɗen tawonoy ɗo noon ko sa tawi bowannoji sunna kadi on hettaki e yewde ɗo raɓɓininno ɗen heña ko ɗaɓɓa kon ka mariage inchallah ko ɗum ɗaɓɓa e dewgal ko ɗum ɗaɓɓa e dewgal ko ɗaɓɓa e dewgal taw ko welo ɓuttu ɓernde weltare nema nela sallah sallam ɓe maki adduniya mata'un wa khayru mata'iha almar'atu salihatu. ɓe maki aljanna on honno adna on kaka dakimmote ko dakimmote ɗum woni aljanna, c'est-à-dire ce monde d'ici-bas n'est qu'une jouissance. La meilleure de toutes les jouissances d'ici-bas, c'est le fait d'avoir une bonne épouse. Ko fi on tigi heɓu bi maana ko ɓuri fotude foti weriji adna ɗin fof ko heɓugol ɓeygu mo yiɗuɗa tawa mo yiɗuma ta ɗon famode si ɗum kadi wopiti haray ko annatana leɗɗal albason ja aduna on andi
nema hunde ne misirte tan amayre on si wiyama ɗo a tigi tigi on haray kon noon tigi yewtata ɗo kindi awe a tigi tigi on ɗo so waɗi tundawal ngal no gasa e nder lewru aɗa hew toye kindi asiko seppugol kasi wiya a welo kadi no ɗo noon gasi bon motoru kadi no ɗo gasi ɓayde kadi wi ɓe haray otowal ɓeeɗa ngal no hetti so fana ɗo wadde avion nani donc o yii siko teppere nen accident teppere ko kek gotoɗa e feƴƴe tu yana hoorema goto immintama immanto hoorema siko weloru wonde ɓe wallete immingol siko motoru no gasa koyngal ko ko ɗon luttata wami siko otowal kañum kadi accident mo Allah tan siko dow gara no wori ko hoole donc nema on no tiiɗiri o tana makko on kañum kadi ko noon tirata nema wonɗo on e ɓeyngu mo famodirɗa ta ɗo weldi si ɗum wopodiri kadi haray ko an jeyi tana aduna o so jaaduna o haray ko mokkorɗa o ko an jeyi ɗum jon noon ko piiji tati woni priorité e nder desal kañum e conformagol gollitirgol yoga e konngol qur'an ngol qur'an yiɗi wuulugol sanga ndemo yewta fii desal ko honɗum woni ngol konngol ko honɗum ngol firi anden firo maggol gollitiren ngol konngol ka dewle men gollitiren ngol konngol ka dewle men kono mi sakkitora ngol konngol ɗo mi haala fii priorité ji ɗin tati taddir piiji ɓurɗi hittude ɗin hakkude ɓeeɗo ɗiɗo ɓe arde fii mum ɗo yentoɗo moƴƴa ko honɗum ɓuri hittude hakkude mo on onon ɗiɗo e kala e men wonɓe ɗo accuɗo goɗɗo ga suudu ma arduɗo e mum ɗo on woni priorité wondigal molngal ka desal ko piiji tati ala noon ɗum koko wiyete ko gikkol ko priorité e nder couple gikkol mawni e nder couple si gikkol yahi e nder couple haray gikkol ngol haray couple o ɓerdi ko janɗi ko ɗum wa si gikkol ngol ngol dankete ngol ne'e ngel loote gikkol ngol loote yeƴe bambe ka nder dewgal par ce que si dankaka waɗay ponson par ce que ande o wondugol nokku ngotum ha juutoya ɗum weɗaɓi ko ɗo a supporte no teddini ko wiyete vacance kon kaw ɓale noon ala vacance par ce que kaw ɓale ko maapi ko pisayre maapiɗo pisayre no wawi wiide ɗo mami vacance Maroc mami vacance Maroc ala paasi ɗo e Kapele ɗum ko tana ko on yiɓitugol ha tawa sansali air sansali nokku yahali vacance ɗum annake sotti mum ay pusaɗa ka ɗum jomma noon naada ka cuurunno duuɓi 50 ne cuuru gotum yahali jardin public yahali restaurant koye azali hay hunde duuɓi 50 no concours wotuto no siwiri tum goto tettima no si tawi ko siwa kadi lagine ta ko ɗon so liwi e nduggu e morole nowruɓiniya ta gurdal ala wi ala donc wondugol ngol ha ko juutita no wondi no satti no metti wi gikkondugol ngol tabitu e ɗum ɗon ngol dankete ngol ne'e mo kala wona conscient wiya lanndo a renude gikkol ko par ce que sanga nde ɓe jommidirayno haade ɓe yiɗidiri kala no yiɗi oya ko par ce que jiwon na on ɗon tuma o holla buyi o inni ko ɗo faala sukam kañum kadi holla jiwɓe bus o inni ko on fa pellete ɓeydi ɗon gikkol l'amour était là, l'amour existait, c'est cet amour là qui existait, c'est cet amour là qui doit être pérennisé. Donc ngol gikkol ɗo dankete ngol ne'e par ce que ka fuɗɗode taw ka fiançaye bébé mimi chéri SMS o e goɗɗo bantaw e miɗa halaki hanke winnidiraali mi heni ɗo ɓe yiidu jonnon si ɓe yiidoy noon ko dowa wonde priorité
Aku ne maɓɓe konngol gikkol c'est-à-dire koyo suka o wi'u o je o yiɗi lan mi wondadi simin e o mi wondi mi feetinayi o ko wiyete gikkol ko o hocca e pooti a distance ɓe o ari o feeti ha waɗi o taylan ɗo o feeti mi feetinayi o gikkol mi wembay o ko wiyete gikkol ko suka waɗ ɗum ɗum priorité Cheikh Ramadan koye waɗ ɗum ɗo priorité koye hocci men ɗon pooti nani donc c'est à dire koyo hollumo gikkol hollamo jikku labaɗo comportement yewtere oye welu koye issa oye deeƴi koye sorti oye foti koye sifa non ha o wembo o feeta o moosa o acca e poye moor ta kayɗa mo moosi mais ene kajjato an kono jalata goɗɗum no jokka nder ɗo mi feetino way komi laafan mo hande kadi mi anda e komi woni woɓɓe jommuno jiwo mi ala innitude ɓe ɓe jombi jiwon e piiji ɓe accimo toon ɓe waɗo e tourné jiwon tawi hande kadi si noon kam maɓɓe no wondi enen mum e bawi mum ko wigal kaari en ko ɗi hala ko moodi makko no kaari ko ni yarata kaari ko ni jooɗorta kaari ko few ɗo wowno ittude kooƴe kaari ko ɗum ɗo ɓuri yidde ɓe inni a wari men fi kaari ɓe noddoyi kaari ɓe inni walla e men oɗo feeti walla e men no oɗo yaara on faami e donc ko ɗum ɗon ko gikkol ngol kolngol ne e jiwon ko wi he ko ngaran mum ɗo ɓe ngaran ɓe ɗo ɓe feetiyaɓe jombilan ɓe yiɗinolan ɓe yiidaali mi wembay ɓe ko wiyete gikkol ko feetina grand on few taw sabu giggol na kara fof ko naatuma e fut o ɗaɓi ko kara no toon ko hecci karmo ko mi yetto mi ganda ko ndungo o yiye o kanko mo andi kanko mo andi donc c'est ça ko ɗo wiyete desal nela sallama ɓe mesirayno toujours ɓe darayno dose gikkol ngol hakkude maɓɓe ɓeygol maɓɓe ɗin sino ka top ɓe acca ɗon si tawi tippike ɓe moƴƴintinna wala ɓeygu maɓɓe nene Aisha radiallahu anha hari ko ɓe andirayno si gikkol ngol ɗuytike nene Aisha gikkol ko yiɗ nelaɗo kon ɗuytike kono nelaɗo no nene Aisha wondirirta no hakke ma ko nene Aisha yiɗno nelaɗo haysi ɓe wondirayno ma ɓe wooda inde moodi maɓɓe ɗe ɓe innayno wa rabbi muhammadin mi wondiri e jeyɗo muhammadu o mi wondiri e jeyɗo muhammadu o wa rabbi muhammadin ɗum no dagi la pala wiide pala ɓeygu kabirul gawmi no wa rabbi kabirul gawmi no dagi mi wondiri jeyɗo kabiri o no dagi kombo jeyi kabiri ko Allah o wondiri ka jon noon nene Aisha si tawi alhaali koye hawre waɗi toon seeɗa nene Aisha wiya wa rabbil kaaba mi wondiri e jeyɗo suudu kaaba ndu wa rabbil kaaba sukkay tun nelaɗo wiya Aisha ari kono ɗum mi bonni mi wayri nande wa rabbi muhammadin ɗo ɓay muhammadu o kaaba o fof ko goto jeeyi jokkan en ka muhammadu ɗa terto kaaba ka waali nene Aisha wola probléme on nelaɗo excuse oɓe feƴƴa wa rabbi muhammadin on fuɗɗi toon kono an andata si ɓeygu ma ɗuyti seeɗa e si ɗuytali régila ɗama pi tun dala ƴawi dala tippike lagine sakti ko holto ɗum suti awa jokku ha lagine hoya ƴettu programme lagine ukkaka nder foyer ma o yoɗoto ndiɗo ndi duuɓi capanɗe jeego ha joni rokka andinde ko pewtira ƴettu ndi ukka e programme foyer ma ara Allah wallima tefto sakki wona ɓeygu ma ko weeli tata immo reedu saku maaro woni ɗum ɗo tata immo reedu wonanmo ko weeli wonanmo ko foti ko ɗum faala nande kono grand ɓegol no toon hay pusɓe anda e dewgal sina ɗum ɗa par ce que a yiyay tun tesa ñande woni oɗa juulata nana ɓe négocier ɓay haray joni mi ñamma haala juulude joni haray yo okke barɗe makko ɗe e yo jaago fi ɗum ɗon tun naɓa ma toon haalaji wilɗi ala toon jemma on no ƴewti ɗoytanama ɗum seeɗa donc sifa ɗimpiiji fof ko wattangol hakkille ɗon
Donc au gigongol ko gérgol gigongol ne angol, ça c'est la première priorité. La deuxième priorité en matière conjugale c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la paix du cœur, la tranquillité. Dejere wonki ɓuttu ɓernde sosoɓe wiyata kon boñe sa yo wonki kinteji ko ya wi o jooɗo kala sonjamo rondino mettu ɓernde ɓaytum o naati ka anɗo mi woni moodi makko kanko e mettu ɓernde lan ni ɓe jooli e nelaɗo tawa kala ko wallintamo wonki ko wallintamo ɓernde ko ɗum wownata kala ko wallinta ɓernde moodima wallina wonki moodima ko ɗum waɗata o loto suusi few ko ɗum wiyete deƴere ɓernde deƴere wonki gorkon si yalti saretije no puuse no sonka soneri otoje par ce que yaasi on deƴa amen ɗum côté i anda ko sa tawi woni côté wani côté mbiɗa yamata de sa tawi mo côté yaasi o muddata yaari joni noon so arti ka suudu ngin sonko wi ɗuma wi koye debbo on ittanmo ɗum heña par ce que sa hewti a tawi ono looti haalaɓi posɓonni cuñci labaɗi parfumi urni dewdorange ɗumaji ha moƴƴi jas a hewti ɗum o ari o jaɓɓike ma o jaɓanima ha gasi o darima o inni ɓe mbaɗon tan ɓe mbaɗon yangi so muusi o dewti ɗon a sikkay kaka paɗe dumbuya yurɗa mame 6 paale mame 6 so wayiri noon tum bon no mi yiri ni dumbuya ko woni wadde kon par ce que hanndi si ɓeyguma ƴawnima werde e tan mba sikkay ɗa ɓuri dumbuya on ko ɓiɗɗiɗike wondema ɓenni almami Samori Touré o mi nani no woole woƴande ngo nelanno suufajo makko soldajo makko ha kadi ni noddo goɗɗo yeeyi noddo mo ha kadi ɓenni bon almami Samori Touré wiya ar wo yawyamo mettota ko waɗi o yettini mo holɗum wonko ɗum o wi o neli kadi goɗɗo o yeeyi ha gasi wi almami Samori Touré wi woɗa andi kommo nelimi wo hi na almami Samori Touré winni kom on yawnamini mettotako aɗa winni mettotako o neli goɗɗo ine anda ta wola e ko yawa anda kanko e o mbo won ton o yeewa tawi ko yeeyi ɓe mbo won ton o arto en kanko ɓe mo kadi mo wawi wolde ɓuuri ɗum certainement tranquille donc si tawi sonnajo on wallini ɓernde o yejjitay ɗin susuji toon jaa ɗum sans probléme ko ɗum woni rôle ma an debbo on ko nden deƴƴere wonki ko nden deƴƴere ɓernde duwaɗa moodi ma kono woodi rewɓe ɓe ɗaɓɓita e dictionnaire ji ɗin ɓe ɗaɓɓita defte ɓawo ɗo asatirul awalina ɓe ndaara kala konngol bonngol meccugol ɓe sampo moodi maɓɓe ɓe tawa lan ɗo ɓen ɗum anndi ɓay mi fiiɗiɓe ɗon konngol si ɓe lootike candi yeeɗɗi ɓe lawata donc sifa ɗum noon tawaka nder ton ɗum ala ton islam o yiɗa ɗum donc ɗin mum ɗum wiɗen c'est la paix du cœur c'est la tranquillité deƴƴere nden kam mum ɗum koko wiyete kon tendresse ko yurmodiral c'est à dire ko taw wara kamɓe couple on tawa si debbo on nawni ko gorko on muusete si gorko on nawni ko debbo on muusete ko tawara e tigiti yon e nawnare oya ko nawnare oya sonja oya ko sonja oya ande oya ko ande oya ñande goo mi nanno debbo soso no yewtida e moodi mum tawi ko haala ƴeewi moodi makko ka gollata noon ko ɓe ne wujji tawi ɗum no maapini mo ɓe desdi ɓe yersinayi moodi makko debbo wi bangura isa waɗi haalati e mira yaakima kate miri na bama ne hay miri fe kuy o inni bangura iya gidem fakade nan naki o wi alsi a hirsi mi hara yo mi maayi voilà o wiyete tendresse wona wiigol ɓe heɓe ni ɓe soko heɗam batti solo Allah jarama o hetti kuuɗe mon ɗe fotu wara ko ton luttuɗo wiyetino yo hullu Allah donc
on tigi toujours no ɗaɓɓitude probléme ji feƴƴuɗi ko wannomo hakkude makko e sina makko so heɓi probléme ko ɗum o addata ɗum na dewgal noon ndaare mbigala no woodi ceernojo wiwɗo wonnoma Oussa Taybou e mise ko Oussa Taybou waɗa e mise e heederaɓe ɓe ceernoɓe ɗon yoɓe janngu ngol konngol wingol al hikmatu dallatul mu'min ko wiyete gandal kon ko wiyete hikma kon ko gonɗin ɗon jeyi no majjiri mo kaw tawi wo ƴetta ko jungo keferajo ƴetta hikma makko on mbaali e ndaari Bill Clinton e Hillary Clinton ɓeygu makko affaire Lewinsky o White House ka Maison Blanche hari Amérique hari fokkiti destitugol Bill Clinton ittamo ka laamu hirsinamo teyde mo wawno gagnagol deuxiéme mandat par ce que ko lanɗo yiɗaɗo gollanɗo kadi Amérique lanɗo ɓuttu après Kennedy mi yaali ɓurɗomo berlamɓe américain ɓe mi andire kono ɓe innimo jatodire e secrétaire makko haala wi pose son pensant ko ɓeygu makko dari wi ko fenade o wi moƴi makko e sintake pes ene kede Hillary anda Bill to simo jokki ɗum ara e wanda haremo andi on tawi wakkilaki moƴi makko hersa wirte pes o lutti kon ɓe réguloya ka nder suudu to kono yaasi on moƴi makko hersata ko kanko dari debbo sinano debbo on ɓe destiteno Bill to ɓe hirsinamo non moƴƴanno fewi moƴƴa watta ɗum neeɗi o dari andi ko sinna ko gatto aussi donc Hillary Clinton donc ko debbo o wonu ka moodi mum surroto ka fi moodi mum ɓantoto ko ɗum kadi ɓantata ɓiɓɓe makko ɓen si o woodi si ɓiɓɓe makko woodi jentama fof ko ɗo woni ɗan ɗo woddi ɓe fuɗɗoto ɗon e acca question kama e acca nan toon direct aɗa siɓa ɗin piiji ko watta gonaki donc wiwɗen ko ɗum ɗo wiyete tendresse ko ngal yurmodiran ɗon ko ɗiɗo piiji tati woni priorité ɗiɗo piiji tati ɗi ari aya Qur'an donc sikko tawi ko tinde tande haala Qur'an woni wolani aɗa dalima min ayatihi no jeeya e maadeji makko ɗin an halaka lakum nde o tagani on min anfusikum mo ɓe wontude mon ni azwajan ɓe woni taskunu ilayha ka deejon ndo deejere men wa jaala baynakum waɗi hakkude mum mo wadde tan gikkol en ɗo gikkol ngol amour wa rahmatan e yurmodiran en ɗo tan leeso si uti ɗon komi sakkitorta kon ko fii ngolɗo konngol Qur'an yiɗi wuulugol si Allah no heewi e Qur'an no fan ka Allah subhanahu wa ta'ala yewtata fii dewgal ɗum o wola ngol konngol no wiye al-ma'rufu c'est un mot coranique que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala emploie souvent quand il parle du conjugal dans le Saint-Coran. Le mot al-ma'ruf, je pense qu'il est primordial pour tous les couples de connaître ce mot, connaître son sens et essayer de l'appliquer au sein de leur foyer conjugal. C'est primordial, c'est très important. Andogol ko honɗum ma'ruf firi gollitira ɗum ha nder dewgal ɓay Allah no heewi wolde konngol ma'ruf simo wolde fi dewgal yeyen e ayje seeɗa Qur'ana wi wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Qur'ana wi wa'tamiru bainakum bi ma'ruf walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja. No heewi tew kala ko heewi kom ko Allah yottata fi dewgal wona fi ma'ruf mais ko non no woni ma'ruf yimɓe boy no wiyna ma'ruf ko moƴƴi ya'muruna bil ma'ruf ɓe yimira ko moƴƴi o yanhawna anil munkar ɓe haɗa ko boni mais ma'ruf no yawti ko moƴƴi e no porto français on firiri noon le mot ma'ruf ka français e hino hentini no laaɓi par ce que kamɓe ko ɓe innata ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Pour certains traducteurs en français,
Il y a certains aussi qui disent que le ma'rouf veut dire le bien. Ya'muruna bil ma'rouf, ils ordonnent le bien, wa yanhauna 'anil munkar, ils interdisent le mal. Mais ceux-là qui disent, ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Parce que le mot ma'rouf dépasse la dimension du bien. Si vous me permettez, parce que ko wiyete ko ma'ruf no hecci ko moƴƴi par ce que koko moƴƴi kon Allah wi yo waɗire bil ma'ruf holtigol ɓeygu mum no moƴƴi ka ñammigol ɓeygu mum no moƴƴi ka Allah no wi ɗum ko moƴƴi ɗo yo waɗire kadi bil ma'ruf ko andi ma'ruf feƴƴi ko moƴƴi ka donnitugol haqqiji ɓeygu mum ɗi no moƴƴi kono Allah wi kadi e dow ko moƴƴi kon kadi koye waɗire kadi bil ma'ruf. C'est-à-dire, si vous me permettez le mot, il s'agit de procéder à la ma'roufication du bien. Il faut ma'roufer le bien. Ah, vous avez bien compris. Il faut procéder à la ma'roufication du bien. Il faut ma'roufer le bien. C'est-à-dire, un couple, ko kala ko feƴƴata e nder couple ko fof koyo fotine koyo labine ko ɗum wiyete ma'ruf. Si moɗima noddima ka baldi a notike hara a waɗi ko moƴƴi kono ko ya ma'rufi balde ni kadi balde ni ma'ruf o no fuɗɗori prépargol ka balde ni watta ɗo chambre on ta no laba no cuuɗina fleur ji no juɗɗina ka hoore danki keɗon sika ko mere Allah tagirani fleur fleur ko poto no gandi fleur so yi poto no sélectionné rose ji ara soda ɗo landoɗo goɗɗi ɓe nati ala ɗo wiya ko kindiya joni portojo yaha ɗaɓɓoyati moƴƴina ha moƴƴi ara jonna be mum yara guerelan ni de rose tawa grare nden dessin on tawa ko cœur ji ko futi ko windi ko wallinta ɓernde sifa ɗum cambrono la poche no urna no parfuma andi oɗo notike mbaldinimmo wadde mbaldini ma'ruf est ce que ɗo mbawde ko woni walanne ma'ruf on ça commence d'abord à orner la chambre dont l'acte doit se produire. Ça peut partir dans le cadre de al-ma'ruf. Mais ça arrive donc hagasi a tawi chambre wingi no tuuni dra wingi tawa honno poonno takko ɗon cooɗi payle durma no yoro yaranno payle no wulla fanke o yaarino ɗon e 20 heures jolgueje ɗum andi ko télé ñinertima tan o hettata ko addimo kon payle no wulla ɗum gol to wasa on to ma'ruf waɗi ɗon donc payle fof 18 heures ko tan ɗum ñaami yahaali ɗanike fi waɗugol ma'ruf on chambre o régulé urne ha moƴƴa ko ɗin piiji woni buy anda ko maɗin ko ɗi won dewgal ngal wiyeto si ɗi ngalara e dewgal ala e ma ari ka ɓe ma kadi ɓe bande a tawitorare nden ko desini ɗo ko yarno ƴetti kafa no raɗade oya mata ko fleur boɗe tum won to ma fleur bale tum ɗum ɗon fof koye pinangal jeeya ɗum fof koye ma'ruf on jeeya donc amma ko lutti kon e ma'ruf on telen ɗon on ko sa tawi o taata na kadi yon tigi memo ɗum o taggo rawa kaka tawa ɗo pooɗa hundu kon berowa 2 métres aussi ko haray kon gorko ɗo ngaari mbaldi nde gandi tour makko marsi wawi ko sino ɓentamata kam o yaha weeta torgali debbo hucci kama puɗɗo uttoyi simi uttike o sokkay ɗo yimɓe ɓe ganda wani ko sifani pankareji Allah kande ɗum ko diwete sonja wonki andal gurdam donc ko sifa ɗon fof wiyete ma'ruf
Kota kala aksio kala gorkon kadi kadi maru kawalli ko depansi maru don tigi maka de gori ni ngado don kadi linke touré ta ko taagi manyami wutti nata ton samuro ko luba oji wiya wo naari aajo donc porto jo no moƴƴini fof sa aray conférence ɓe moƴƴini teni ko ɓornotoɗa ko si a waɗa sport ɓe moƴƴini teni ko ɓornota kon ɗon faam sa aranayi kadi ɓeynuma no woodi ko ɓornete kon ko si sa sappi moodima no woodi ko ɓornete ɗon kon ɗo wiyaka ko jilbabu ɓale faam fof no woodi kono ko sa fini anda ɗum sa fina andata ɗum ñande o ko porɗe ɗin kan hay yinni ɓe jarama a fina a beɗɗa a pousse 0,50 fuu ko ɗon marsata fo ke diwɗe ɓe hakkina yumma ko ɗon hajjon ko ɗon yaltata ko ko ɗon yaltata si ɓe bino sinirawo anduɗo ɗum fof ɓenna min momi daro en mbaray karmo ko marsini koyo walla ngaran ɓe tuggindirta wes ɓe tuggindirta o jaɓɓotomo o jaɓanamo o wulna ndiya ngaka sa o tumba koyɗe moodi maɗa nder ton o semba waɗa sarbe ton o ɗuman o suɓanamo liƴƴi ɗin an o ngapirdi an o accana o hanni a ɓerdi donc i sifa ɗin piiƴi fo ɗum ɗo fof wiyete maruf gongon kañum kadi masana wona maruf wallingol dépense yi ko wallin dépense on sanga ka wallinte no wallina no wallinirte noon wallina ko duwa wallinede ko dal woni yumtu ko sa'ati min zakati yani kala baɗɗo yaakene yo walli par exemple si tawi hara ko 50 millions ata siɗa mari ɗi waɗa 50 millions sa timminal ɗon hara a wallinade bil maruf ko harna wallinede ko wallina lernde wallinaya gallo ɗon ɗumannoɓe ɗaani ɓe teransatake ha nangue wuula ko moƴƴi kon fof soode so talloyo ɗon noon o yehi ɗo dépense so ɓe ɗaninaɓe dérancé ɗum ko ɓayi pinkare waɗali pom kano 14 ɓe ƴawroy tawiɗa jiya finnindake walli dépense o jemma si walna par ce que ɓeygol maɗi na ɓe horɓe maɗa ɓe tawata suusatama findinde aɗa jennoɗani aɗa jengal watte hoore mum kukuru jalitata e ɓingu mum ƴewtitata e mum fijitata nata e to reedu fof taƴa ɓewti pinal tuttu fof wolanta ɓeygu mum haala welta wolanta ɗum ko foti malum woɗoɓe kaɓe kadi anda ko wooda c'est à dire no ƴette jewum kon 17 ans 18 ans daro wolanamo histoire ji de tata e benji wo jibinaka wiyasi c'est 75 ko ɗo tawi men on ari ɓen on jibinaka 75 wolanimo fi ko fewɗi 2022 ka anda ko wola par ce que ma o wola ko ɓen ɗo rondi defti no wiye daari ko bolta o ko daari reproche tum daari no duɗo ay daari no wi ɓe daari an ko daari ɗum ala ko wonnamo ko weeli hay ko ya darmo ha tenƴinamo wiya la ilaha illallah mi andano koni labira en mbahiɗana ba fa tabaraka llahu ahsanul khaliqina eyi wat sa yalti noddama eyi wonɓe puska yalti ha naati kikiɗe noddata ɓeygu mum noddi ɓeygu mum wo haray reedoya num taƴata ko wigol goɗɗo mayima rondo saku maro bambe tara nangue ko mois de mars sifa ɗum ɗum noddata wigol allo aɗa jeen koye jan ma chéri mi andi to ɗum fima alors aɗa jeen ɗo min kam ene ko ɗane nde mi noddumane ɓerdande mi wata wonde 30 secondes haɗa mi noddani voilà mo ka nder kuriru mo andiɗi fi makko ma fe o welay tana ɗum o surgañamo ke lantanno fafira no tawɗa o donc sifa ɗin piiƴi fof wiyete almaruf kala ko wonanta ɓingu mata no filtra no seɗa no weli no foti tawa hay noddugol mo ɗeɗa noddamo ko ya labin la nodduɓenma famal ko ya labin nenaɗo ko ɓe nodda no ɓenma ɓenna aish aɓurnenaɗo wonde série
akadawata ile Fatima mashiri mona murmon trésor ko ɗum wowlata ma welte seeɗa o monagol ɗum ko ɗum woni en tajude baɓe ko ɗum woni nawinde ɓayɗo suka mo 35 ans 30 ans ta furɗino jalata weltotako ngeege wonge ndi si stress ɓeydi ke ɗon ana hoyla kara mba e donc on tigi welto provoca weltagol provoca kurda wela fi nder weltare ko ɗon kaka couple nde heɓoto tawa si ɓeyguma nelima tun ala ken hewdana deftere nden sa ƴetti deftere nden a jonnimo hara e moƴƴinaade par ce que ko ɓeymuma ko ma labbina fotina e ala jeen hewtaneran ɗon deftere nde wiya newike et hélas, passez-moi ce livre-là. Oui, avec plaisir, madame. Et avec plaisir, madame. Dari Kongol Koto. Ovel Toto Leu. Avec plaisir, madame. Mais le longo ko worbe betata final mum hewti yo be mabbe ne lobe sa peti ya ne li gore le gono ton la ila ala je na defte ana yawre hakki yawre hakki kumine la Allahu akbar anu kumine la silami yawre hakki no ngewo fe ino yawre tere yawre buru goddum gon to ona ha joni yawre no heddi do la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko taw hara si o nelima ko ya tagit nelangal bil ma'ruf il a passé ma là mais avec plaisir madame so yalti dia kasi to yalta ko ya artaroda udita bafa ngalo jawa amu canta mo bafa lo to jawa omba ya jata direction ya so hewto ikadi gara musabbi mandi da fini na naggi tippoda ara taroda uditana mo bafa so ari cérémonie o lande o hewto yi ça a été vraiment un grand plaisir pour moi madame de passer cette journée avec toi. Voilà des mots, voilà des phrases. Photo di welti. Kono ko ƴuufi ngol tun kuupi sikkay wofuɗo cofa. Hey yawtite ɗen no wojjiri wa poɗo kaɓɓum. Yeeso hentinaki mosata jalata. Hay fijetta ɓeygu mo yaltitata e makko. Woɓɓe ɓen si ɓe yaltiɗi la ila sa yiɓe yaha aray 350 métres no hakkude maɓɓe tagra hunkungino kunda to go hunkun kañi kan no feggo ay ketalan ɗo sa fala wippotomo yahda e makko o yandata ara ɓe hersi jogondirgol ya la ilaha illallah albala'u tana wiyete tana donc des fois hay konngol moƴƴo ngol no dowa jokkude geste fotuɗo labaɗo bon on noon mi anda kono no mi heƴirta ɗo on va donc si tawi honno wiyete je sorti si tawi honno madame o wi hélas passez-moi ce livre là waɗa geste fotina wiya avec plaisir madame o welto jala ɗum no taggi fijidugol e ɓeygu mum jalida e makko waɗanamo comédie kirɗinalamo no taggi nelaɗo waddayno e ɓeygol mum ɗen course ɓe nayyi ado wonde nelaɗo perde wonde ɓeygu makko gañi donc l'islam o wonani ɗum jiɗɗugol yeeso kirminen yagal kañum e soñ ɗe landa wurugol kadi gurdam ɗam fait partir de notre vie on faami ɗe landa wurugol kadi ɗe landa ñamugol ɗe landa yargol ko dagi ko ñaama ko dagi ko funfita e aduna o daɗi wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana allahu ileyka e sifaɗi mbi donc haray oustas Tayib
ɗo woni darore nde ɗo yewtere newno noon kadi oustas tawi ɓe horta kisan sonnaɓe kañum kadi ka sunna kadi ɗen sabbodiri toon hay jama o weltanama couple o weltanama couple o suwetanama heureux ménage barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama baynakuma khayr assalamu aleykum wa rahmatullah